وەکو دەزانن شەشێ سوباتێ لە باکوورێ کوردستانê li bajarê Mereşê merkeza erdhejandinê bû got a dest pê kir got bandora xwe da Tirkiyê û her wiha Sûriye û bi taybet Bakurê Sûrî û Bakur Rojhilatê Sûriye li pê xwe anî gelek xerab û jiyana gelek insana stend ji bo vê yekê heyvasor a Kurd derhal ket ciyê xwe girt di nav masa krîzê de got bi hemû saziyên eleqedarî vê mijarê be bi tensîqeke xurt bi şaredariya gel her wiha meclisa û tenduristî û ewlehî di vê civînê de her sazîk çi karê got li ser millê wî avêt ser xwe em ke heyvasor a Kurd me dest bê rêxistina kona kir û diwarê tenduristiyê de ji bo werê me li hemû bajar û bajarokê Bakur û Rojhilatê Sûrî kon daxistin di van kona de hemû pêleviyên jiyanê de tê di amede ne her wiha ekîpê me tenduristiyê 24 saet di xidmeta vî milletî de ne û hemû ambulansê me di rewşeke ewerte hereket dike ji xeynî van kona li hemû bajara ciyên daweta her wiha met'em ciyên got ewlehî be ew jî hatine vekirin û hazirkirine ji bo got em xidmeta vê milletî bikin wek hûn dizanin ji armanc piştî vê erdhejê li Şêx Mexsûd û Kobanê gelek zirar girtin bi taybet li taxa Şêx Mexsûd a Helebê got gelek insanê me jiyana xwe ji tesin û gelek birîndar û her wiha gelekî hîn dibin xaniya de ne ji ber got derfetê kêm heana li ekîpê me her wiha ê tenduristiyê nikarin xwe bigihînin wî milletî heyvasor a Kurd her wiha alîkarî hazir kir bi kamyona û şandin Şêx Mexsûd ji bo em karibin hebek pêleviyên vî milletî bicîbînin di vê kamyonê de çandir bûn betanî bûn û pêleviyên jiyanî bûn em wek heyvasor a Kurd em amede ne got li ku pêwîstî hebe ne tenê li Bakur û Rojhilatê Sûrî her wiha li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye û li Sûriye ekîpê me hazirin got em mudaxele bikin gijme pê xwestin bi riya hemû ajans û televizyonê we em bang li hemû sazî ê navnetewî ê eleqedarî tenduristiyê her wiha saziyên insanî got bi şeklekî lazgîn xwe bigihînin Bakur û Rojhilatê Sûrî çingî imkaniyatê me wek hûn zanin hemû herem dorpêçkirî ye kêm dermanê kêm pêleviyên tenduristiyê ye ji bo vê yekê em dîst balgaziya xwe dubare dikin li hemû sazî û munezematê duwelî û ê eleqedarê tenduristiyê got alîkariyeke bilazgîn bigihîne Bakur û Rojhilatê Sûrî û bi taybet got em karibin heyvasor a Kurd xwe bigihînin Şêx Mexsûd vê alîkariyê li înû gelek milletê me ana li cedanê li parkanê cî tuneyî got ciyana xwe normal berdewam bike إلى الرأي العام كما تعلمون أنه في 6 من شباط قد ضرب هزة أرضية في شمال كردستان ومركزها مدينة مرش حيث أدى إلى هزات عنيفة في تركيا وسوريا وبالأخص في شمال شرق سوريا مما أدى إلى كارثة إنسانية وبالأخص
في منطقة شيخ مقصود التابعة لمدينة حلب، حيث ذهب ضحاياها عدة من الأشخاص، هم من الجرحى أو الشهداء. لذلك قام الهلال الأحمر الكردي مع المؤسسات المعنية بإجراء اجتماع طارئ لمناقشة كيفية مساعدة أهالينا في شمال شرق سوريا، وتم توزيع المهمات إلى المؤسسات المعنية كبلدية الشعب ومجالس البلدات والصحة والحماية. نحن كهلال الأحمر الكردي أخذنا على عاتقنا بناء الخيم وتجهيزها وتجهيز الطاقم الطبي والإسعافات، ونحن على مدار 24 ساعة جاهزون لخدمة شعبنا. ونحن أيضا مستعدون بطاقمنا الطبي المدرب أينما أرادوا، فنحن جاهزون أن نذهب إلى شمال كردستان، إلى تركيا، إلى مناطق الحكومة السورية لنقدم المساعدة الإنسانية لهم. وعبر منبركم هذا نناشد جميع المؤسسات والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية أن يقدموا لنا مساعدة عاجلة، فنحن إمكانياتنا نعم نعمل وسنساعد أهلنا، ولكن إمكانياتنا محدودة من الأدوية والأجهزة الطبية بسبب الحصار الخانق التي فرض علينا. فنكرر نداؤنا العاجل لهذه المنظمات والمؤسسات الإنسانية والطبية أن يقدموا يد العون ومساعدتنا على الفور، لأننا هناك شعبنا في شيخ مقصود ما زالوا تحت الأنقاض، وهم يعيشون في الحدائق وفي الشوارع ولا يجد لهم مأوى، فلذلك هم بحاجة إلى مساعدة فورية. أرجو مساعدتنا في ذلك، وشكرا.